Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadhani. NIM saya 18 10 12 411 017. Di sini saya ingin melaksanakan ujian akhir semester mata kuliah Manambang Banjar. Guring guring anakku, guring matanya kalat bawa bapak jam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Guring anakku, guring guringi akan dalam ayunan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Panjang umur, rajaki murah, hidup bauntung lawan batua. Guring guring anakku, guring matanya kalat bawa bapak jam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Guring anakku, guring guringi akan dalam ayunan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Panjang umur, rajaki murah, hidup bauntung lawan batua. Terima kasih.